urubuga rushasha bita Mansa rugiye gutangwa gukora mu Burundi. Urwo rubuga rushasha rukaba ruje kugira rufashe mu bijanye no guhanahana amakuru mu bijanye n'urudandazo. Yashikirijwe na Chrysologue Mutwa, umugenduzi mukuru mu bushikiranganje bw'ubudandaji kuri uyu wa gatatu igenekezo rya gatatu Munyonyi umwaka wa 2021. Urubuga rugiye muri ya ntumbero yo kwagura isoko rya Afrika, isoko novuga ntiridasanzwe, aho ibihugu vyo muri Afrika byagiye hamwe biriyumvira yuko ahubwo mbere ya byose bari bakwiye kugwiza novuga urudandazwa hagati y'ivyo bihugu. Ibi navyo vy'uno munsi bigiye muri intumbero kuko aha hariho ibanke yo muri Afrika yitwa Afreximbank. Iyo banki akaba ari ibanke novuga yuko bashize imbere muri Afrika kugira itwara izindi banke mu kuzogira ibyo novuga ivyumviro byo kugira bateza imbere iyo soko yiyaguye ya Afrika. Aha rero baciye bafata bati bumvikanye n'abagwizatunga bo muri EAC, hanyuma bashiraho uyu munsi wari wo kugurura novuga ku mugaragaro urwo rubuga, aho abagwizatunga batandukanye bo mu Burundi eka abagwizatunga bo muri Afrika hamwe n'ayandi mashirahamwe, ayo mabanke kugira aje hamwe bamenyane, bamenye ibishobora kuba bidandazwa muri iki gihugu canke kiriya, hanyuma urudandazwa rushobore koroha. Nayo Yohani Bosco Karisa, umuyobozi w'ishiramwe EABC, yamenyesheje ko kugira iryo huriro ry'urudandazwa rya Mansa rigende neza mu gihugu, ibintu bitari bike bisabwa kugira umudandaza akore neza. Ibintu birindwi byashyirwa mu bikorwa. Icya mbere no kugira politike nziza, strategy yo guteza imbere ubucuruzi. Ibyo rero muri EABC tukaba dushishikariza Ministeri y'Ubucuruzi n'inganda n'ubucyararugendo kugira ngo iyo strategy igiyeho. Nongere nshimire guverinoma kuko yakoze ibyari bikenewe mu byo bita ratification ya instrument za CFTA. Uburundi rero mu kwezi kwa karindwi rwashyizemo za instrument bazishyize mu bikorwa. Ubu abarundi bemewe kuba bacuruza muri wa muryango munini wa CFTA. Icya kabiri gikomeye no gutanga information, niyo twita trade information mu cyongereza, zijyanye na za opportunity nababwiye za soko rinini. Ibicuruzwa byose byo bivuye mu Burundi, ari bituruka mu buhinzi, ari bituruka mu nganda, ari bituruka muri service ku buryo byagera kuri rya soko. Iyo izo information zirakenewe, niyo mpamvu twaroncinze iyi activity ya Mansa kugira ngo duhereze abadandaza bose, abanini, abatoya n'urubyiruko, kugira ngo babone amakuru ajyanye n'uwo muryango. Icya gatatu gikomeye ni ibikorwa remezo, gufasha abadandaza, abikorera bose kugira ngo bashobore kugeza ibikorwa byabo kuri rya soko rinini. Icyo ni ikintu cya kane gikomeye cyo twita trade finance. Ni umusinge, ni ikintu gikomeye kugira ngo babadandaza bashobore kubona amafaranga. Icya gatanu gikomeye nacyo no korohereza abikorera, ari abacuruzi, kugira ngo bashobore kugenda. Ikintu cyo twita visa harmonization, kugira ngo niba tugire visa imwe, tugira passport imwe muri uyu muryango wa Afrika. Icya gatandatu gikomeye cyane cyo tugomba kugira ni no kugira karite y'ibyo ducuruza muri iri soko, cyo twita production capacity, kugira ngo dukore diversification muri produits tujyana hanze. Ikindi cya nyuma gikomeye ni uko guverinoma igomba gushishikariza abacuruzi kujya mu byo bita special economic zone, kugira ngo babakurireho imisoro, abongera umusaruro mu by'ubuhinzi, muri tourism bagomba kubona gukurirwaho imisoro n'amahoro kugira ngo bashobore kuba competitive muri rya soko rusange. Akaba ari byo dushishikariza guverinoma ikoranye n'abikorera kugira ngo ibyo bibazo, izo nzitizi zituma ubucuruzi butagenda neza zikurweho, dushobore kugira ngo
bwa bucuruzi bugera hariya, nabwo tuzashobora kwikura mu bukene, nabwo tuzashobora guteza imbere ibihugu byacu. Mwomenya ko intumbero ya Mansa ariyo korohereza mu kumenya amakuru mu bijanye n'urudandaji, kumenya umukiriya wawe, kurwanya ubusuma mu rudandazwa n'ibindi.